Iktar minn 56,600 business cards minn madwar id-dinja kollha. Kollezzjoni li qiegħda għand persuna waħda, Herbert Gularmir. Herbert laqana f'daru fejn passjoni kbira beda jqallef fl-albums beluf ta' business cards li ilu jġemmal madwar 20 sena. Herbert Almanet News kif iddeċida li jibda din il-kollezzjoni. Kont qed nisma' ir-radio u smajt li kien hemm tifel ta' xi 7 snin mibati bil-leukemia u xtaq li qabel imut idaħħal ismu fil-Guinness Book of Records. U minn dak iż-żmien law ġifieri qatt qabbadni hobby ieħor. Uħud minn dawn il-business cards ġabhom stess minn in-nies u kumpaniji filwaqt li oħrajn jingħataw lilu minn sħabu. Herbert qalilna li jqassamhom skont diversi kategoriji u skont mill-liema pajjiżi ġejjin. Ta' Malta għandi 4 kategoriji li huma l-alphabetical order u għandek minn kollox, għandek tapezzara, insomma, bl-ismijiet, basta bl-ismijiet u l-kunjomijiet. Bat għandi oħra fej jidħlu businesses pal restoranti, garaxijiet, you name it and you have it. Business cards oħra hija il-wieqfa, vertikali, u business cards oħrajn li huma ġenerali. Għandek il-kumpanija, però ma jsemmix x'inhi jew min jaħdem fiha l-kumpanija. Herbert qed jispira li b'din il-kollezzjoni ikun qed jinkiteb ismu fil-ktieb tar-rekord dinjija. Dil-ġranet ġifieri fittixt fuq il-Guinness Book of Records u ktibtilhom u applikajt. Fil-kollezzjoni li għandu, waħda minn dawn il-business cards hija speċjali hekk kif hi unika fid-dinja kollha. Business card li tmur lura għall-1936.